trenutak? Jako sam sretna, puno sam sretnija. To je bolje zato što nema tvornica koje zagađuju prirodu. Sela su uvijek mirna, lijepa, uzgajaju se povrće. U selu je puno tiše i onda i ljepše u selu nekako. Da, nekak je ljepše. A vi živite u gradu? Da. Ali Petra živi na selu. Bravo. U selu je više prirodne, nema zagađenja baš, ima rađe domaćih stvari i više boljih stvari, čišće zrak, a u gradu onak prometno i gusto, kao nije uopće lijepo, nego u selu je puno ljepši život kao sloboda je. Bravo. U selu sam vozila kad sam bila mala. Meni se jako sviđa Gruntek, jer Gruntek ima povrće, voće, tu se uzgaja puno stvari i to je jako zdravo i onda ljudi su puno jači, puno više imaju energije, puno su pametniji. Ne mogu opisati kako je ovo dobro.